Yeah, leyo vele ngiyengizwe nabanye besho ukuthi nginakhulu Ntuzana ukungathembeki. Awuthembekile. But into engiyilungisayo that's why kunale interview. So into engizoyilungisa kulonyaka ukuthi ngikwazi ukukhanda ama relationship ami nabantu, ngibe ne social life. No, akukho ukuthi lento but umuntu into right ungamthembisi ku wrong ukulento. Because the time umuntu esentuzile uba nenhliziyo so it's like nje iyangazi ngizothini yazi kulula ukuthi angengikwazi kunje lento engibona nami sikose isikhathi ngifike umuntu ngimthembise ngibe ngazi kahle ekugcineni ngizothi ngiyengikwazi o ngibe ngithemba ukuthi yena uzokhansela kuqala usuzobe uhlelile kungcono ngoba ngisho ngathi manje qiniso ngoJuly mhlambe sebuhleli hayi ngizohlangana nawe uhleli ukuyehleli impela ngomhla 1 sokwenza umdedele mhla 1 sokwenza umdedele ngabo umdedele kuyaqamba zithi 1 noma zithi mhla 31 inyaka kanti kusho ukuthi hayi ngeke mangibukayo uyabona ngamanqamba amanga kodwa azodala ukuthunya yeah the thing yenza nangesikhathi sihlela Ntuzana umdedele noma omncane kwenza asemthini so ya ngiyayibona baningi abantu baningi abantu bakhala ngaleyo nto yabo nabangani mabadala ngiyazi so inkinga yami nje khona endala but ngizoyilungisa ngisebenzela lapha kwanje manje egqishayo into engekho kanti kulula nje ukuthi hayi ngiyengikwazi yazi bengibuka sengikhohle istatus ngisibuka obebhala ukuthi asisakwazi nje uthini sokwasebenza nje asisakwazi angisazophendula uthini lo wathi ngilove ngize kunini uthini angisazi but ngiyabona umsakano njalo kodwa bakhona vela lokwasebenza nje asisakwazi asakwazi noma usinakusebenza hayi noma usingilove ngize kunini noma usho kanjalo ngizokufowardela ku TikTok ngiyayibona ngihlekise ngoba liqiniso sekumele lo emsebenzini ngizohlala wathi noma somele lo emsebenzini ngizohlala nani Okay, umbuzo wokugcina number 5 uthi any skill or talent that you've noticed Kim. Yilo kuphelelele ngishoyo lamanga nje. Talent iphiniso. Yazi into engiphatha kabi yini ukuthi Uyathunga ngalokho angikwazi phela amabhizinisi ke you are business but kungathi manje uthukubelezi kodwa ukufunda ke yes ukufunda ke ya udiko futhi kakhulu ku right lokho ku right kodwa futhi nje khona lemuntu olalele esikhulumayo i-private ayikho private iya record phela interview le so ya ufunda ke yes uyafunda ke ukuhlelo ukufunda kakhulu kodwa phela into ke ake ufunde phela ukuthi manje uqhubekele phambili yeah hayi ngizofunda ngizokutshengisa amasiphelile uLentuzana kuningi vele kumele kulungise ngiyakubona nami nanokuthi phela ngithi lento ade ngisho ukuthi singabantu awi experience party ngeke ungasabi uya adjust manje sekumele ube nesibindi wena nje angazi ngempela uhlala nobani eflatini ngihlala ngedwa uma ngathi eflatini nakho kufika like ngiyadecide nje ukuthi ningabangani ukuthi ke bekuvashele izothi party nothing wrong with that party like noma ngizophuza utshwala but ngalodlela nentuza ngayo bese ngena etoilet ambosho umuntu alishiye phela imali alilethu ungenze njani ngaze ngaqaba ngihlezi ngibagwema ukuthi bese ngisi lentuzane yami ungenze njani ngamele ngimbuze ukuthi awu manje ndoda kade bebandiki labona angibonanga thuba ish ngaphoqa ukuthi ngiclean because ngiyekusiza ukutshela bonke abantu
Yeah, lokho okukhula ke sefuneke ungene le stage sokuthi sekuyaphoqa vele manje ukuthi you must be responsible. Ilonto esikushaye ukuthi responsible ukuthi ukhule kabi. Uma ngene inyoka nje lapho ngeke ungitshela ukuthi so yabona Ngizobiza ubaba. Yabona ukuthi ngiyayithi uma khona isela ucela phezulu ngani isele uma esela nosisipho noyamkela ubani uzokuphiphela isele. Yeah. Kunalento lena ekufuneka ikufoqe ukuthi mina vele I have to. Ubantu abanezini bathembele kumina ngithanda ngingathanda uma ngenisele kulo ndlakho yolala naludu yini isiphi isilwane sabayi yili xoxo nelulwane hayi ixoxa ngisabi kakhulu ngalishanela ilulwane engilisaba kakhulu ilulwane kuthomela kuchamela ekhanda uyahlanya so ilulwane nje engingaphuma ngibaleke I'll call security ngiyazama okunye vele ida emile tuzaliphatha imali kumele bathi not always imali akuna yonke into edinga imali lokho ke sekubone kaningi ukuthi lokho sekubone kaningi khona ehlezi shuthi akuzona zonke izinkinga engalungiswa imali lento ehlezi shiya ukuthi sekubone kaningi azona zonke nje kukhona nje ezinye idinga nje ukuthi wena ke bese unefamily yakho kuhlezi nefamily yakho wena ke be that person ukuthi ube ukwazi ukuba protect nanani so wena ungafika kulonto and iminyaka yakhe iyahamba iyahamba angazi kodwa kukhona into engizama ukutshela yona ngiyayizwa sazokufonela kahle but ngiyayizwa bonke masethi calling ngisho sebevala amadatha siyaring sure usukahle manje akazi ngiletuzana interview la bathi manje so bekumele ngifonele ama family members ngifonele umngane wami omdala then ngifonele lentuzana ama current friends ama colleagues abantu engibaziyo nje yabo so ngifuna ukubuza imibuzo abasho ukuthi ufonele ne-ex nayibhaliwe but anawo ama-ex yangazi nje okay umbuzo wokuqala uthi how long sazana I'd say since high school angithi yeah since high school and then wesibili one word or phrase that come to mind mucabanga ngami or muzwa ngami playful Oh man. Okay, and then most memorable experience that we shared together. Oh, yeah, my cat passing. Yeah, hey, sasibashaya casino not. This is zonde. I think samanje kule weekend yazi athi no bafu. Ishindoda. Phile yakha washanga kinda phakaNkomo. Washo lapho fika na wapaka. Ngizofonela. Okay, umbuzo wesithathu. Ayibo wesithathu bekumbuzo. Owes4 ungangidescribe kanjani umuntu ongangazi? ngathi umuntu othembekile nabantu ngathi umuntu okwazi ukuphila nabantu yini enye into ngokushiwo la cha phela shona noma
be honest ayikho i-answer wrong noma right kahle so le video le interview i-self reflection so kahle ngizama ukuyifunda mina la yabo so le interview ngizama ukuyi-understanda ukuthi ngumuntu okanjani yabo so the best way ukuthi ngizazi ukuthi ngizwe abanye abantu babona kanjani because umuntu akakwazi ukuyi-experience yena ukuthi abanye abantu bamperceive kanjani yabo so lento engihleze ngitshela namhlanje akuyona yabo hayi umuntu right but uyancishana umuntu God okahle yeah kanti ubhala phansi noma uyarecord ngiyarecord okay mana and then okugcina any skills or talent ocabanga ukuthi nginawo owakwa notice kimi ukwenza ama-CV ukusiza abantu ngama-CV ya mhlawumbe iskill kodwa vele kodwa yazi abantu abasenza i-template yami ye-CV bayabizwa for interview umuntu ayihlulekele okay hayi ngiyabonga ndoda futhi sisazokucheck kusasa ngifuna kusasa but ngiyabonga ngiphendule kahle ngisadlulela phambili yazi kuthi angifone nokhanyona ke manje right mfonele uzokunika ivale ukhanyoka hayi asim-ede la uthi ngim-ede yeah khanya shothi uzofola under abantu engibazi general people mhlawumbe ngeke ibambeka ukuthi sekulate namanje abantu ngisaqeda ukubafonela iyaveza ukuthi ringing iyavela phezulu but ayibhala ukuthi ringing ulele manje uphupha iy'nyoni zakhe sekulethe alright not connected alright ndaba alright sure sharp okay kesengiqede bangani kusole le-2 engafoneleki yo le-2 ngibazi ukuthi ngizame lo kugcina lo munye usemsebenzi yini phela udayisela intuzane futhi uyadayisa apha khona nesitolo ngizama ukugcina-ke manje ngiyadlula manje okay ngifanele-ke manje abantu engingama-ex-friend ngazi lelo gama likhona ngifuna no-roommate wami wase-River City yazi ngimuza ukuthi ucabangani ukuthi ngangimuntu kanjani because yena sahlala isikhathi eside naye so yena umuntu mhlawumbe ozongi-understanda kangcono noma sasingebona abangani bathi sort of brotherhood nyana so yeah ayise ebusuku manje anibalele 5 to 9 angazi uma ngiqhubeke ngirekhoda noma ngiyeke but this guy sasingo-roommates for 2 years so ulele and then ngizamelo lona sasingekho close naye but ngathi kwakhona omunye sasi-close sasisharisha i-best friend
so yona into iyayenzeka so sigcine nathi sizwana and i-battery camera yaphela abantu abahamba ngamafoni okay kufanele-ke manje khona ngishidwa i-best friend yami evarsity manje inkinga yakhe-ke uyinamba uyishintsha njalo-ke yabo naye ngimseve ngobo Kevin 2024 2022 2025 every year ushintsha inamba sibuke singakhulumi hola hey Kevin imina it's me man yeah kamba kanjani ngimnandi ugrand grand uyazi nje ngingayibona le number la manje uma ngithi ngizama ukuyifonela back iyazi oh yeah mana ndodazi ngikwi-interview la bathi angifonele i-old friend yabo so ngifonele wena ngifuna ukubuza like ama-questions awu-5 okay number 1 ukuthi how long sazana since sesazana isikhathi singakanani but how long me now yeah let me count 20 it's more than 10 years but I think that it's a decade if I'm not mistaken yeah and then one word or phrase that comes to mind mucabanga was just one word or a phrase or a sentence a phrase I can say smart and fun. Oh, okay, yeah. And then most memorable experience esabana sobabili. The time we just took a walk at Flo. I think that we ate Flo. I think it was in Florida Road. Yeah. Lapha, oh yeah. Ukubona amaLamborghini. Ish ndoda. Those kind of stuff. Yabo. Yeah. Ukubona amaLambo. Yeah, I think that was the most special moment we had together. Yeah. Sibona intwana encane lapha igijima amaLamborghini. Yeah, sibone those small boys nje sipusha amaLambo, sipusha amaMaserati. Ndoda. Those young guys, they were just pushing Maserati with Lambo. Listening to Rick Ross. Yeah. Okay. Yeah, that was like we highly motivated. We don't like to buy Lambo. So. Hey, ndoda, yawuma ngibuka manje since reality is bethi reality fana yabo mina sengiacceptile ukuthi ngenzeka umuntu engayigibeli ngisho uyigibeli iLamborghini. Maybe one day I will afford ukuthi ngi test drive. So I hire for a day yabo. Angikwazi ukuntahithemba mina. I really like there's a guy this is his son. If like you can go to photograph Facebook ngatheke kaku I think ngikade ku-DT ngikade Steve khona lo-out manje uneku-mile ngandena ngade ngama-Lamborghini indaba yakho yabhreka too much le mali yakho but yena like a billionaire manje and then umbuzo uyamazi lo mjika ngiyambona soka yeah so yeah uyabona iphela ngithi uhlala nganene kwi-site lapho benginokukhuluma naye ke cabanga Facebook umbuzo wesi4 uthi how would you describe me kumuntu ongangazi? How would I describe mina kumuntu ongangazi? Okay. Let's take that key.
umuntu like akakwazi ngifuna ukumbekisela ngawo hayi phela just hayi awuthi very open awuthi kind but only if like vele umupha isikhathi and futhi chance that's where yabo you can see his kindness. Angithi kuyakuphila abanye abantu aluthi kubathandi kwabo you can't see first time and abanye you just need to give them a chance and time so angithi uyakuthi kuzobona lento le chances ase kurayisa ngithi azange sibe kuclose nga first week or nga first month yayibona it takes months and months la kune ngamuva flow yakho because ngabe sengibona i-outage chaple ngakithi simpondo la kade nginalo le phansi le lempondo kade ngishaya uya ngashiya lona ngisanyuka ngaya phezulu because sengibona i-life ikhona kulama house yabo it's way like I wanna live with them like I can grow it means like I can learn yabo yabo iphumela kuyazi ukuthi like we used to eat isonke brawami iphuzi orosi Ndod shizile kakhulu rest ndod yabo that was our life like the way I say today sikaza baku kelo sometimes sine walk asiye kuno sasibu no beach le spa siyawukuthenga ama kelo fresh ishinto yakhumbula spa siseve les 5 rand let's spa mfana bona kumele siphume trip maybe about 2 hayi lento kuma trip ngemazwe esayibona le ya trip yabo le bayiphuma manje it is gonna be all about show off yabo usuba usipana kuphi grade uba driver yabo okay I think like if izoba sharp if ngabe kuqashwa ibhasi bonke abantu bayike ngebhasi yabo ningekuthi lona aze benze ngeBM like ngifane nonke yabona mo i-convert sasero dress kanti isifana so we all equal soke besithola NSFAS. Okay, umbuzo wokugcina wale uthi any skill or talent that you noticed Gim? Any skill or talent? Ngingasho ukuthi iskill osinaso uyi-socialist I think like uyakwazi ukwenza abantu bangazwani bazwane futhi like ungaba ke utshomi walomunye uphinde ube yabo i-friend yalomunye then the next thing the final result is that abantu sebayazwana without even bona bazi ukuthi sure. That we engineered that friendship again. Like there is a lot, but I think the problem is if they say only one friendship. But wale ngiyabonga. Ngiyabonga mngani wami zokuchecka kusasa. Sure. Thank you man. Mngani sasizwana le ndoda we had big dreams namhlanje ayikho esingayizamanga res yonke into we tried to Hollywood we tried to forex until sibone ukuthi trade yabo until si realize lento le ibheda ngani yabo sakubona konke sikwazi konke ingakho abantu bekhuluma ngakho manje sasalaleli even ibhola ingakho sometimes much ngikhulume ngebhola yabo nangokuphelezelwa fortunately ibhola ngilazi but nangokuphelezelwa wale yabo siyobheja ngo10 rand kushaya amathima wo30 ithi 6.5 million yabo angidlule lapho ba ngifuna ukukhuluma lokho manje story ngowenza enye video ngini okay ngicine kephi so uwale ngimtholile sanele ngimtholana bantu angizwana nabo manje igenge ke ibandla lilele ke manje Let's ngibuza la groupini
Ishlevi type. Ngafaka igroup ne-wrong yazi. So igenge labantu bengingababuza 1 2 3 3 years cishe majidakela ngiphila nawo manje yabo nawo-ke nakhona ngiyangibona kungithi yabo mhlawumbe sengivuke lezi zinto zami ukubona ukuthi yabo so edit the message. Okay, ngazi-ke noma bazoyibamba nefoni. Okay, so I send a message. By the video, cishe 30 minutes. And then kube abantu bangisenza nabo bathi ngifanele umjidi yo ish ngangilele kodwa manje ish una 9:08 manje abanzoqhubeka kusasa ngizoqhubeka kusasa la bengabaqedanga ya ngiqhubeka kusasa ngayivala manje ngoba laba u2 ngisenza nabo bazothuma ngofana ebusuku laba engabatholanga ngizobafuna kusasa kodwa-ke ya ngisazokuthola isikhathi ngibabukela amavidiyo amonke ngoba ngirekhoda namuhla kumhla ka-18 kuFebruary ka-2025 kumele ngithole isikhathi kumele ngihlanganise kahle onke ngithole isikhathi ngibabuke ngizwe so uma ukhuluma izinto ey'balulekile noSim ukhuluma izinto ey'balulekile uthi one word playful yeah